Ka office jong usiem ka hima sora, kumbala da penbena baya ka yauba hapo sora, en pli biang nadu ka pratarik menta ubnai araja arpau. Kumta haka bedai bat kani ke jing penbena, nalor kidukan do jingbam slipar juti, bat ki jain di miet, la syakru ya ki basong di jol, bat kwai bat tempau, bakin song di hayau sora. Kibandi ya kita kimar dai tang kitu ki badan dukan hapo kut jong kayo sora, bat ki bahap hapo ka sora civil subdivision. Bat numdon Yoshu hamadan marai ka fon. Bat ya ka jaka ban song di ya kita kimar, sampai bat penbet hakatehi ka sniyau ba kata pratarik unailar arja arpau. Ya ka ni ka jing penbena lapha na ka office jong usiem kahima sora.